Ukoliko nešto želite da uradite, da li da vežbate, da li da nešto postignete u životu, vi imate dovoljno motivacije. Jer vi želite da to uradite. To nije problem. Ono što je problem je način na koji pokušavamo to da uradimo. Naš je ispravan od industrije, od medija. I mi mislimo da to što radimo, da zapravo nemamo volje i da je način na koji radimo ispravan, ali da mi nešto ne valjamo i da mi trebamo više da se motivišemo, umjesto da promenimo način kako ćemo to da postignemo. Daću vam jedan mnogo lak primjer i sve će vam biti jasno. Recimo, vi želite da organizujete sobu, želite da sredite svoj dom, da se osjećate super u njemu. Vi imate motivacije, vi to želite. Postoje nekoliko vrsta ljudi. Neki ljudi su vizualni tipovi i oni vole da sve vide. Recimo na radnom stolu da im sve stoji otvoreno, i olovke, i gumice, i rezač, da sve vide sve što imaju. A postoje ljudi koji su kao ja, koji sve guraju u fioke, samo da sve bude potpuno prazno, da ih ništa ne stresira. Ja čim vidim neke stvari, ja se odmah istresiram. Znači ja sve što mogu samo u orman, u fioku, gdje god samo da sakrijem, u kutiju, sve jedno. E sada, šta se desi kada ja želim da organizujem svoj dom i odem na internet? I na internetu naiđem na osobe koje su vizualni tipovi. I ja se kažem, aha, tako treba. I ja sada svoj dom tako uredim da se sve vidi svuda. Uzimam providne kutije, stavljam na sto, sve da se vidi, znači. Šta će se ovdje desiti? Ja ne samo što ću biti potpuno istresirana, što će to biti jako mučno za mene da to radim, već ja neću uspjeti to da izdržim. Jer svaki sljedeći dan, kada sklonim nešto i kada treba da ga vratim, ja ću osjećati stres da stavim na to mjesto da ga i dalje vidim. Ono što se sada desi je da nauka sve to prati i da otkrije da ne postoje samo 2 tipa, već 4, i da ljudi koji su vizualni, postoje neki koji vole detalji, postoje neki koji vole na grupe da stavljaju, pa ljudi koji vole da kriju stvari, postoje ljudi koji isto vole detalji, koji stavljaju puno malih kutija, a postoje ljudi koji stavljaju veći kutije, onda sve tu stavljaju. I onda kad sam ja malo više u temi, ja naiđem na ta istraživanja i otkrijem koji tip sam ja. Ali šta je problem? Ovdje postoje istraživanja. A šta je sa 1000 stvari sa kojima se srećete svakog dana, za koja još ne postoji ništa, ili za koje nemate vremena da za svaku stvar gledate da li se nešto pojavilo, da vidite koji ste tip i da li će vam uopšte pasti na pamet da postoje više tipova ljudi u baš toj oblasti. Evo zaključka. Znači nije bio problem u mojoj motivaciji, već je bio problem što nisam slušala svoju intuiciju, što nisam stala ispred recimo radnog stola i rekla kako ja najviše volim, kako ću ja najviše moći to da održim i na duži period, kako će biti najlakše, šta će me činiti najsrećnijim. Isto ovako kada želite recimo da idete do teretane. Uzmemo, znači, primjer, želite da vežbate. I sada vi gledate na internetu, treba da ustanete u 5 ujutru, treba da se kupate hladnom vodom i da istrčite do teretane. Ali šta ako to pomaže drugim ljudima? Ali šta ako to ne pomaže vama? Šta ukoliko vi više volite kući da vežbate ili ukoliko vam nije problem da odete do teretane, nego vam je problem da spremite odeću jer ne znate gdje vam se nalazi pa vas to stresira? Ili šta ako vas stresira da idete napolje, a želite kući? Ili šta ako nije problem u teretani, nego je problem u hrani? Znači, šta god da radite, gdje god želite da se poboljšate, kada vidite da imate stres, kada vidite da imate otpor, onda stanite i pitajte se zašto je to tako i šta možete poboljšati za vas, da vama bude bolje. Taj stres i sve to što vas koči, to je otpor. Sad, ukoliko recimo treba da perete sudove, a radite na pogrešni način, recimo sve negdje stavljate, a ne treba ili šta ja znam, to je mali otpor. Vi ćete ga prevazići jer želite da imate čiste sudove. Ali šta je sa većim životnim stvarima? Šta je sa stvarima koje su vam zaista bitne i koje nisu mali otpor, nego gdje se dodaje još mali začin, a to je recimo rizik. Ukoliko na ovu teškoću da vi nešto uradite, dodate još i rizik, nema šanse da to uradite. Ili šta ako dodate nešto još gore od rizika, to je strah. Vi nikada nećete postići to što želite, ali nije problem u motivaciji, nego je problem u tome što je toliko otpora da vi jednostavno ne možete da prođete kroz sve to. Šta je lek, kao i u prethodnom slučaju, stanite i vidite šta vam to izaziva taj stres, kako da uradite da toga nema, šta da uradite da nema straha, da li možda treba nešto da pripremite usput, da li nešto treba da uradite, da li treba polako ili brzo, kako god. Razmislite šta je ono što vama pomaže. Kad tad će nauka doći, kad tad ćete otkriti zašto je to tako, ali nemojte gubiti vrijeme i život, već uradite odmah po svojoj intuiciji. Životinje, one ne znaju za to. I ne postoji nijedna životinja koja ne zna da ulovi drugu životinju. Ne postoji životinja koja ne zna da nađe hranu.
Sve one to znaju, jer one prate unutrašnji instinkt. A mi toliko gledamo medija i toliko ima reklama i svega, da mi mislimo da je nešto tako, a to zapravo uopšte nije. Čuli ste za unutrašnju i spoljašnju motivaciju, ili kada vam nešto na početku zanimljivo, a kasnije nije prestane. To je zato što na početku niste imali nikakav otpor, sve je lako teško, a čim kasnije imate neke teškoće ili ono što se dode, vi ipak odustanete od toga. Zato recimo odete 2 puta u teretanu i prestanete. Sada nauka napreduje i sada postoji još neke motivacije, recimo kao kada osjećate grižu savest prema nekome ili kada nešto postane vaš identitet. Ovo je još jedan primjer da nauka napreduje i sada kada postoje 4 vrste motivacije, svi oni koji su učili 2 možda su potrošili grdno vrijeme u svom životu boreći se time i raditi tako, a sad postoji još nešto. To je poanta ovog videa, pustite to, slušajte sebe. Naravno, sve smjernice vam mogu pomoći. Znači mogu vam reći, a možda tu postoji nešto, možda tu i jednostavno vam mogu olakšati ceo taj put. Tako da se naravno i dalje treba edukovati, samo biti pažljiv. Tako da evo jedne smjernice, a to je kontrola. Mnogo smo više motivisani da nešto radimo kada imamo osjećaj da posjedujemo svu kontrolu. Recimo ako kažemo, ja želim sada snimiti ovaj video, sve je na meni, ili ću ga snimiti ili neću. Ali ukoliko kažem, ja želim snimiti video koji će imati toliko i toliko pregleda, svu moju moć dajem vama koji gledate ovaj video, da li ćete ga lajkovati, kako ćete ga gledati i to već nije do mene. Što znači da kada bih takav neki cilj postavila, mnogo bi mi bilo teže nego da samo kažem ja snimam video kako ja volim, pa onda ako ima puno pregleda super, ako nema i to me nije demotivisalo da nastavim da snimam i da imam nove ideje. Još jedan dokaz da vi nemate problem sa motivacijom, već sa tim otporom i načinom na koji nešto radite, je kada nešto vam bude teško. Recimo želite da krenete sa nečim i stvori se onaj otpor, stres i vi ipak ne možete to da uradite. Vi nikad ne kažete, sad ja više to ne želim. Nego vi kažete, uradit ću to, ali drugi put. Znači vi dalje imate volje, ali je to toliko jako da čekate da prestane. I ukoliko je to recimo da imate slobodnog vremena, nikada nećete imati slobodnog vremena jer će se uvek pojaviti nešto novo i da ćete vežbati mnogo manje nego što želite. Ali kao što možete vidjeti, ovo je super primjer, znači vi imate motivacije, samo što kažete radit ćete drugi put jer imate mnogo teškoća. Još jedna pojava koja se ovdje često dešava je pretjerano razmišljanje, ali u negativnom smislu. Kada imate toliko otpora da ni vaše misli nisu čiste i da ne možete krenuti sa tim. Ali naravno, ukoliko sredite ovo, ukoliko nađete način, opet ćete imati volje i opet ćete raditi sve što želite. Nadam se da mu je ovaj video pomogao i da ćete ostvariti sve svoje snove. Vidimo se u sljedećem.